Lazima tufahamu ya kwamba pamoja na mambo yote ambayo tunayafanya hapa duniani, jamani, sisi ni wenyeji wa mbinguni. Hapa duniani tunapita. Tunatakiwa tuwafundishe watu ama tuwaelekeze watu wajue ya kwamba kuna Mungu ambaye anaichukia dhambi na anaikataa dhambi, na huyu Mungu alivyoona mwanadamu ametenda dhambi akamtuma Yesu Kristo ili aje awe mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu, kama vile ambavyo kwenye Timotheo inasema kwamba mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mwanadamu mmoja tu, Yesu Kristo. Hasa mafundisho ya siku hizi mengi yanawalenga sana watu hisia, yanataka kuchemsha watu wasikie furaha. Yani watu wanaenda mahali kama kufurahia. Sio vibaya, kanisani ni sehemu ya kufurahia, lakini watu wafurahi tukiwa na uhakika mafundisho wanayofundishwa yanawajenga kiimani, wanakuwa kiroho, wanamfahamu Mungu. Yani lazima kanisa au lazima watu wanaofundisha, ili tujue kwamba hii ni imani ya kweli, walenge kulifundisha neno la Mungu. Ndio maana Yesu wakati yuko duniani alikuwa anafundisha, anatoa mifano ili watu wajue Mungu ni nani na kwa nini yeye alikuja duniani. Yesu alikuja duniani kwa sababu ya kumwokoa mwanadamu. Alifundisha, alitenda miujiza, lakini alikuwa akiwaelekeza na kuwakumbusha watu pamoja na maisha wanayoishi hapa duniani kuna uzima wa milele. Ndio maana hata Yesu wakati anawaletewa wagonjwa au watu wanakuja, alikuwa anawaambia, ondoka zako, imani yako imekuponya, lakini umesamehewa dhambi zako. Hata unapokuwa na kusanyiko kubwa, watu wanapokuja kwa ajili ya kutaka miujiza, watu wapokee miujiza, Mungu awatendee, lakini uwaelekeze na uwafundishe kwa habari ya kuacha dhambi, wafundishe kwa habari ya kuwa mtakatifu, watu wajue utakatifu ni nini, waishi kwenye maisha ya utakatifu, wampendeze Mungu, kwa sababu tunaishi maisha haya hapa duniani, lakini tunategemea kwenda mbinguni.